صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر U džematu Huremi u subotu 27. augusta je uz prisustvo velikog broja vjernika svečano otvorena novoizgrađena džamija. Do 1998. godine u pomenutom džematu postojala je stara džamija izgrađena 1946. godine, a na njenom mjestu počela je gradnja nove. Gradnja nove džamije tekla je dosta sporo, jer se radi o malom džematu, a građena je uglavnom od sredstava mještana. Prema riječima mjesnog efendije Omera Majstorovića, značajne su bile i donacije pojedinaca iz susjednog džemata Špionica, a u izgradnju džamije ukupno je uloženo oko 130.000 konvertibilnih maraka. U sklopu džamije izgrađena je i nova mektepska učionica, čime su stečeni uvjeti za daleko kvalitetnije izvođenje mektepske nastave. Svečanosti su između ostalih prisustvovali i vjernicima se obratili izaslanik Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Hafiz Mevludin Dizdarević, tuzlanski muftija Vahid Efendija Fazlović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik Refik Efendija Hodžić, a u ime građevinskog odbora džemata Huremi obratio se Enver Husičić. Džamiju u Huremima svečano su otvorili Hadžija Hazim Bašić i njegova Hadži Hanuma Sadija Bašić. Džamija u Huremima je 41. otvorena džamija na području Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, a njenim otvorenjem zaokružen je period izgradnje infrastrukture na području ovog medžlisa. Hvala Allahu, stvoritelju i gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom. Hvala mu na svim blagodatima, a posebno na blagodatima vjere i slobode. Salavat i selam donosimo na našeg pejgambera, diku svih svjetova, Muhammeda alejhi selam, na njegovu porodicu, ashabe i sve iskrene Božje robove. Draga braćo, poštovani sestre, dragi gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Čast mi je i zadovoljstvo što vas sve mogu poselamiti i zaželjeti vam dobrodošlicu u džemat Huremi na svečano otvorenje ove naše lijepe džamije. Naša srca su danas posebno radosna i hvala vam što dijelite s nama ovu veliku radost i ovaj naš mubarek. Želim vam ugodan i lijep boravak u našem džematu. Dobrodošlicu upućujemo imamima Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, hafizima, članovima izvršnog odbora. Selame i dobrodošlicu upućujemo glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, Refik Efendiji Hodžiću, zatim predsjedniku izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, gospodinu Dževadu Šehriću, saborniku Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hadži Hazimu Bašiću. Selame i dobrodošlicu upućujemo predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti grada Srebrenika. Selamimo gospodina Nusreta Šerifovića, savjetnika gradonačelnika za infrastrukturu, zatim gospodina Muhameda Jašarevića, pomoćnika gradonačelnika za društvene djelatnosti, zatim komandira policijske uprave Gradačac gospodina Edina Karića. Naša radost je, braćo i sestre, danas još veća jer je sa nama dijeli dva draga gosta. Izaslanik Reisu Uleme i Zenički muftija, Hafiz dr. Mevludin Efendija Dizdarević i naš uvaženi muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, koje posebno selamimo i želimo im toplu dobrodošlicu. Hvala im što su odvojili svoje vrijeme da danas budu sa nama i uljepšaju ovu našu svečanost. Selamimo sve vas, draga braćo i sestre. Ovo je historijski dan za džematlije Hurema i naše duše su danas posebno ispunjene. Želimo se svakako danas prisjetiti
i svih onih koji su dali doprinos u gradnji ove džamije, a koji su svoj dunjalučki put završili i nisu sa nama. Svih njih se prisjetimo učenjem Fatihe. Ridan lillahi al-Fatiha. Ovom prilikom se želim zahvaliti svima vama koji ste ugradili sebe i dio svog imetka u ovu Božiju kuću. Zahvaljujem vam se za nesebičnu podršku i Allaha uzvišenog molim da vam ukabuli sav vaš trud i nadoknadi imetak iz svoje riznice. A sada ću zamoliti gospodina Envera Husičića da nam se obrati u ime džematskog i građevinskog odbora. Poštovani džematlije, cijenjeni gosti, u ime džematskog odbora Huremi želim vam iskrenu dobrodošlicu u naš džemat. 1998. godine na ovom mjestu je uklonjena stara neosnovna džamija i počela je izgradnja nove džamije. Ubrzo je džamija pokrivena i počelo je korištenje, ali je ostalo mnogo neurađenog posla. Poslije zatiša u izgradnji, na inicijativu Medrese islamske zajednice Srebrenik i novog džematskog odbora, pristupilo se završnim radovima na uređenju ovog objekta. Idejnom rješenju za izvođenje radova dodali smo uređenje apostane i učionice. Ukupni troškovi izgradnje su iznosili oko 150.000 konvertibilnih maraka. Ovom prilikom se želim zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji ove džamije, džematlijama Hurema na dobrom radu, susjednim džematima, gradskoj administraciji na pribavljanju neophodne dokumentacije, Medresu islamske zajednice Srebrenik na organizaciji i materijalnoj podršci. Svakako zahvaljujem se i vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Hadlagićem, te muftijstvu i Tuzlanskom na čelu sa muftijom Vahidom Fazlovićem, koji su značajno materijalno podržali izgradnju ove naše džamije. Hvala svima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i sestre, dragi gosti, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. S velikim zadovoljstvom u ime Medresa islamske zajednice Srebrenik želim vam i ja uputiti iskrene riječi dobrodošlice koji ste danas došli da zajedno podijelimo radost ove naše svečanosti otvorenja novosagrađene džamije u džematu Huremi. Posebne selame i riječi dobrodošlice želim uputiti našem uvaženom gostu, izaslaniku Reisul Uleme, mufti Zeničkom, hafizu doktoru Merudin Efendi Dizdareć, zatim našem uvaženom mufti Tuzlanskom, doktoru Vahid Efendi Fazlović, članu Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hazimu Bašiću, predsjedniku izvršnog odbora Medresa islamske zajednice Srebrenik Dževadu Šehriću, predsjednicima drugih medresa, ako su među nama, kao i glavnim imamima, našim cijenjenim hafizama, kao i svim prisutnim imamima sa području našeg i drugih medresa. Danas radost ove svečanosti s nama dijeli predstavnici gradske uprave grada Srebrenika. Uz zahvalu na razumijevanju i podršci mnogim našim projektima najiskrenije selamim i želim da se danas ovdje lijepo osjećaju. Svakako našu veliku pažnju zavređuju i naši cijenjeni vakif koji također selamim danas upućujem riječi dobrodošlice uz dovu Allahu Đelešanuhu da njihovo djelo najljepšom nagradi, a utrošeno im višestruko nadoknadi. Srdačno vas selamim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vas, naše poštovane džematlije u džematu Huremi, vašega imama, sve goste koji su došli danas da budu vaša braća i vaše sestre, da to potvrde u ovom lijepom danu, naše imame, predstavnike
našeg medžlisa i glavnog imama i predsjednika, našeg sabornika, predstavnike vlasti i ostalih ustanova i institucija. Dozvolite mi svi vi da iskažem poštovanje prema našem posebnom gostu koji je došao među nas predstavljajući islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini u cijelini, kao i izaslanik uvaženog Reisul Uleme islamske zajednice doktora Husein Efendije Kavazovića. To je naš ugledni alim, muftija zenički doktor Mevludin Efendija Dizdarević. Želim našem muftiji da se među nama lijepo osjeća, da ponese lijepe utiske i da svi, ako Bog da, u ovom danu imamo veliku korist i pred licem našeg gospodara Allaha Đelešanuhu, ali i za naš budući život, ove sve tokove naše stvarnosti koji su ispred nas. Lijepo vas je vidjeti u ovom jednom polukrugu, i pravo i desno i lijevo, tako pažljive, koncentrirane, kako to i zaslužuje jedan ovakav ibadet. Nekako ste se fino pozicionirali ko na tribinama, dobro se vidimo, to je uvijek važno. Važno je da svojim očima vidimo, odmah bolje doživljavamo sve okolnosti i naravno želim da naglasim da smo ponosni, mi vaša ulema, na vas, džematlije naše, članove islamske zajednice, pripadnike dini islama, sve vas vrijedne muslimane i muslimanke koji se brinete o svojim porodicama, o svojim džematima, o svom stanju i svom halu. I uvijek smo spremni da vam iskažemo veliku zahvalnost na vašim djelima, na vašoj požrtvovanosti. Braćo i sestre, ovdje smo danas, evo u haremu ove džamije, ovdje u njezinoj okolini. Ona nas je pozvala na jedan specifičan način. Njezina gradnja je upotpunjena. To je uvijek za nas u ovoj našoj lijepoj domovini velika svečanost. I tu smo svi zajedno da svjedočimo jedno veliko ljudsko djelo. Djelo koje ima svoje mjesto, posebno mjesto u našem dini islamu, kod Allaha Đelešanuhu koji je vlasnik i posjednik svega. Sve Allahu Đelešanuhu u suštini pripada. Sve biva po njegovoj volji i u skladu s njegovom moći i njegovim znanjem. On sve posjeduje, on sve stvara. Stvara nas, ljude, odabrani svijet, ali stvara i naša djela. A uz to daje nam mogućnost da to budu naša djela, da svako od nas može kazati ja sam uradio to i to. Iako nam je od početka do kraja uvijek neophodna Allahova Đelešanuhu pomoć. Jer bez njegovog davanja mi ništa ne možemo. Ni misliti, ni osjećati, ni donositi odluke. I naš nijet, i naša riječ, i naše djelo, sve ovisi o Allahu Đelešanuhu, jednom jedinom stvoritelju i gospodaru svjetova. Svih svjetova. Mi smo toga svjesni. To je naš iman. To je naš takvaluk. Takvu svijest potvrđuje, snažno potvrđuje izgradnja džamija, posebnih građevina.
Mnogo je građevina, mnogo je zdanja koja ljudi grade. Džamije su izuzetne građevine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Poštovani muftija dr. Fazliću, poštovani glavni imam, cijenjeni imami, cijenjeni predstavnici javnog političkog života grada Srebrenika i ovog mjesta, cijenjena braćo, uvažene sestre, naše majke, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pričinjava mi zaista veliko zadovoljstvo, veliku čast i privilegiju što sam ovlašćen od strane Reis uleme doktora Huseina Efendije Kavazovića da budem njegov izaslanik na današnjem historijskom danu za ovaj džemat i ovaj kraj. Hvala mu na tome, prenosim vam njegove selame i zahvaljujem mu se na tome što mi je ukazao čast i privilegiju da budem sa vama u ovom historijskom događaju. Ovo je događaj važan za ovaj džemat, važan je ovo događaj za medžlis, važan je za muftijstvo i za celokupnu islamsku zajednicu i naše prisustvo ovdje to najzornije posvjedočuje. Posvjedočuje koliko islamska zajednica uvažava, respektira ovaj događaj i na koji, dakle, da želimo da iskažemo zahvalnost svim onim ljudima koji su koliko trunku doprinijeli da ovaj dan bude danas ovdje organiziran, da ova džamija bude uspravljena i bude svjedočanstvo do sudnjega dana naše privrženosti vjeru, privrženosti islamu i onome što vjerujemo i što radimo.